sekibanayo lapha eliphethe ishefa sulinye bezizakho kanjani ngoba bathi umayimele baba namhlanje ngo-6 o'clock njengoba wena usiza apha kwabo abathakathi abawu-4 abantu usiza iphakathi abawufaka into gogo ezokwazi uhlale ku-wheelchair njengohamba uphuma kuthiwa andiphuze yonto kuwe gogo kodwa njengolapho uNkulunkulu upholele kuwe gogo isingathi sonke inyembezi zeminyaka namhlanje sosisula emehlweni akho andikwazi uthane kangakanani gogo kodwa nisa uNkulunkulu namhlanje sithi kuwe hayi kwanele umsebenzi ohlala